Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele kwaze kwasa amanxulume sibekelana nina banganodume ehlezi kaMenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lomfanekiso oqoshiwe uma kuthi umusha ke kule channel umzukulu wakofuze fulele lona umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhona kuhlala kuyintokozo ke ngaso sonke isikhathi ukuthi ngifike la kwi channel yethu impunga yesintu TV ngizonisikela kwelinonile bafowethu endabeni ezithinta isintu sethu asiphinde sibonge futhi ukuthi amathonga kwazile ukuthi asigcine kwaze kwafika wona lo nyaka lo omusha 20 ngeimpunga yesintu ke ngiyafisa ukuthi bonke abantu kanye bonke ababukeli bempunga yesintu TV sengathi amathonga alele phansi kwethu lomhlaba ehlangene nomkhulu omkhulu angasikhanyisela sonke bafowethu ukuthi konke sikufisayo bese kuyakwazi ukuthi kufezeke asiphi inhlanhla asiphi impilo engcono uzokhumbula phela ukuthi wonke umuntu okhona la nomuntu ophilayo nje emhlabeni lo omagada ahlabayo wonke umuntu unesifiso sokuthi impilo yakhe ihambe kahle ngizonikhumbuza kona ke bafowethu ukuthi alikho elinye ithembe kufanele ukuthi ube nalo ngaphandle kwethongo ngoba impilo yakho wena njenganomuntu ompisholo inqike enkomo kubantu abangasekho kwamathongo yiwona ahlelile okuthi thina sophila kanjani yiwona ahlelile futhi okuthi ayosiphakelana noma ayosinikezana namuhla ke bafowethu ngeimpunga yesintu ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe la kwi channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese nimfanekiso eqoshwe niyithathe nidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izokwazi ukuthi ibe usizo namuhla ke bafowethu ngeimpunga yesintu ngiyathanda ukuthi ngikhulume ngesihloko esibalekile kakhulu kubona bonke abantu namuhla ngifisa ukuthinta indaba yokufika kwenyoka egcekeni lomuzi wakini okanye la uhlala khona ukufika kwenyoka bafowethu abantu abaningi bake bathi uma bebona inyoka la behlala khona noma kubo bese umuntu athatha isinqumo sokuthi ayishaye ngale kokuthi kukhona into ethile embi eyenzile namuhla bafowethu ingakho ke ngifisa ukuthi ngicacise ukuthi ukufika kwenyoka phakathi komuzi wakini egcekeni lakini noma uyibona endlini kusuke kufanele ukuthi ukucubungule lokho ukuthi lenyoka ifunani lekhaya uzokhumbula ukuthi ekulaleni kwakho sake sakuveza ukuthi kuyenzeka umuntu athelele ebusuku bese aphuphe inyoka abantu abaningi ke banolwazi lokuthi inyoka iyisitha sabe sesihlaziya ke thina njengenempunga yesintu ukuthi ukuphupha inyoka nako kuyashiyana akuzona zonke izikhathi la ukuthi mawuphuphe khona inyoka kusuke lokho kuyisitha okanye kusuke kukhomba isitha sakuveza ukuthi inyoka iyavela ephusheni njengesimo sabantu abadala sabacacisela abantu ukuthi mawulele ebusuku uzophupha inyoka ingakuhlaseli izihlalele okanye uyiphupha mhlambe izigaxile kuwena sakuhlaziya futhi lokho ukuthi kusho ukuthini okusho ukuthi ithongo lakini usuku khonjisa ukuthi wena likwembethe nasebusuku ke bafowethu ke mawulele ingakho ke sithi asigcizelele ukuthi akufanele ukuthi wena mawuphuphile bese ucabanga ukuthi nje uvakashelwe isitha noma mhlambe empilweni yakho sekukhona isitha ingakho ke namuhla sithi asiphinde futhi sizokhuluma ngokufika kwenyoka egcekeni lomuzi wakini noma la uhlala khona ukuthi hayi ngoba nako ukuthi leyo nyoka isukwiza kuwena ngoba nako mhlambe izokuhlasela okanye isukiza njengesitha mawufunda incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile kukhona isihloko la silobe khona ukuthi izimpawu nemibiko yamathongo kuleso sihloko leso sicacisile ukuthi phakathi kwegceke makufika izinto ezinje nezinto ezinje kusuke kusho ukuthini uma ngakha phezulu nje na inyoka siyibalile ukuthi makufika inyoka euhlobo olithile makufika inyoka ekuhlaza ukuthi lo mbiko loyo olethwa yileyo nyoka kusuke kumbiko omuntu yithonga elinjani lelo lisuke lifika ngaleso sikhathi saphinde futhi saveza indaba yeinyosi ukuthi mazifika inyosi phakathi komuzi wakeni zifike zigcwala umuzi zidlalele nje ukuthi kusho ukuthini lokho saphinde sachaza futhi ukuthi inyosi mazifika phakathi komuzi wakini bese zifike zitinyela abantu ukuthi kusho ukuthini angizungena ngigxile ngesizathu sokuthi ngibhalile ngako kwincwadi yami esihloko sithi amava ahlabahlosile uyokwazi na ukuthi uzitholele yona ukuze ukwazi ukuthi ufunde ngezinto eziningi ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo la ngikhona ngike kutheni uma kufika inyoka phakathi komuzi kusuke kubalekile ukuthi nibheke ukuthi leyo nyoka kungabe ngempela isho ukuthini abantu abaningi ke bazothi thina inyoka siyayisaba okusuke kubalekile ukuthi nikwenze maniyesaba kusuke kufanele ukuthi nithathe induku noma nithathe ukhuni noma nithathe noma ngabe yini bese niyayithatha leyo nyoka okungenani nikhiphele ngaphandle hayi ukuthi niyibulale ngoba inyoka bafowethu iyafika njenganombiko wabantu abadala inyoka iyakwazi ukuthi iziveze njengesimo
abantu abadala. Omunye umuntu ukuzozibuza ukuthi kungani impunga yesintu abantu abadala bezoziveza ngezinto esizesabayo. Uzokhumbula futhi ukuthi njengoba ngibalulile ukuthi kukhona isihloko engisibhala phana ukuthi imibiko yamathongo nezimpawu zawo, okuwukuthi abantu abadala nasekulaleni kwakho bayakwazi ukuthi baziveze ngesimo semfuyo. Kungaba yimbuzi, kungaba yinkomo. Kuphinde futhi bazoziveza ngesimo sezithwalambiza njalo njalo. Uzokhumbula futhi ukuthi imizi nemizi kukhona uhlobo lwezilwane abakwazi abantu abadala ukuthi mabefika kubona baziveze ngazo. Inyoka ke nayo isizathu esenza ukuthi abantu abadala nangayo inyoka bafike mabeletha umyalelo. Uzokhumbula ukuthi thina abantu izinto eziningi asazinaka, kodwa abantu abadala mabefika beletha umbiko ngesimo senyoka, wonke umuntu usuke ezoba nokwethuka bese abe nokumangala ukuthi le nyoka engena endlini ngabe ingeniswa yini. Uzothi mawuthatha induku zakho uhambe uye ebantwini bamanga beyakokubhekela, ibona ke bazofike bakutshela ukuthi njengoba kufika le nyoka ekuhlaza phakathi komuzi wakini kade nenza umsebenzi, yithongo lelo lisuke liletha ukukhanya phakathi komuzi neliletha inhlanhla phakathi komuzi. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kufika inyoka nje emnyama uthola ukuthi ayilwisi umuntu, kodwa leyo nyoka isuke nayo ilethe umbiko wokuthi abantu abadala abaphakathi komuzi badinga ukuhlanjululwa, badinga ukuthi bagezwe. Hayi bafowethu, ngiyimpunga yesintu nje bengithi ake ngiveze lapho ukuthi inyoka bafowethu ake siyeke ukuthi inyoka sizishaye uma sizibona izindlini ehlala kuzona. Uma uyesaba ithathe uyikhiphele ngaphandle okanye uhambe uyibeka kude kunokuthi uyithathe uyishaye wena uyibulala, ngoba uma uzoyibulala wena leyo nyoka kade bewufunile uphazamise nalombiko lona abantu abadala kade bekulethele wona. Ingakho ke kubalekile ukuthi uma ubona into enjalo uthathe induku zakho uye ebantwini owaziyo ukuthi banolwazi bakucacisele ngokuthi ngempela leyo nyoka kungabe mhlambe ilethe imbiko omuni phakathi komuzi. Likhona nehhovisi lethu lapha eMphelandaba la sikuhlaziyela khona zonke izinto, kungaba amaphupho, ngabe izinto ezixakayo ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sike sihlale phansi sikucubungulele ukuze ukwazi nawe ukuthi uqonde ukuthi ngempela abantu abadala yini abayifunayo, yini abayidingayo, yini abafuna ukuthi uyenze. Nawe ke kubalekile ukuthi usivakashele eMphelandaba ukuze sihlale phansi sicubungule, sihlaziye, sizwe ukuthi abantu abadala yini abayidingayo ukuthi uyenze. Bakhona ke nabanye abantu nje abaningi abanolwazi entweni ezithinta isintu, nakubona futhi usukungaya ngoba inhloso enkulu ukuthi thina njenganabantu sisizakala. Zitholeni ke bafowethu incwadi zethu esizilobayo njengempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, kanjalo nencwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokhobe. Ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks, uma useThekwini uyazithola, naseMgungundlovu uyazithola. Uma kuukuthi ukude nale ndawo sike senza inhlelo zokuthi sikuthumelele zona zifike kwena qathatha. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV, nemfanekiso eqoshweni idlulisele nakwabanye abantu ngoba nakubona iyokwazi ukuthi ibe usizo. Bese sithi nje impunga Lomntu othembele kuye wena, lomntu othembele kuye wena, lomntu othembele kuye wena, lomntu othembele kuye wena, ngoba mina ngiyinsizwa, ngithanda bona, ngoba mina ngithanda khona,